салом алайкум дӯстони азиз, салом ба тамоми касоне ки моро тамошо мекунанду дастгирӣ мекунанд. Ростига ман фақат комментариёро ҳамаша мехонам, мебинам бисёре ҳам гапҳои хуб менависанд ва ҳастанд одамое ки ҳақорат менависанд. То есть ай падару модар ё апаву хоҳар ё тамоми мисол ҳамун хонагиҳоро чақа мешанд. мехостам як қиссаака гап занам, мумкин дар тамоми ҳамун одамо дарси ибрат шава, барое ки ҳамин қиссаро вақте ман худам шунавида будам, бисёр ҳам қиссаи мисол чӣ хел бигӯям дарднокаю одамда мисол кора мекунад ҳамин чиз. барои ҳамин дӯстони азиз ҳамин қиссаро то охирша гӯш кунед, илтимос на танҳо дар одамои ҳақорат мекардагӣ ва дар одамои касое ки ошиқ ҳастанд, ошиқ ходам дахл дора, пеша интихоб кардан аввал хушрӯ фикр кардан дар кор, ба интихоб кардан дар кор, ё любой корам пеша агар як кора кардан мегӯям фикр кун ана ба. ана дӯстони азиз, ман вақте мактаб мехондам, дар мактаб як устод доштем, устод Ҳаитов гуфтани одам буд, беҳтарин устод, беҳтарин суханҳо дошт. 5 соат специален дарс вай мемондам, ягон кас намегирехт дарс, ҳама медорамад дарси вайда ки бисёр суханҳои хуб дошт. устод зинда боши, саломат боши. барои ҳамин як дарс дошта, мисол як қисса нақл карда буд ки ҳамун синф полни пашти гирия карда буда ҳамун қиссада. қисса чунин аст дӯстони азиз. як писарак будай ай очаш, мисол як писарак будай очаша ганда нигоҳу бин мекардай, як оча доштай тамом ганда нигоҳу бин мекардай, мисол бисёр дӯст медоштай очаша, фақат типа агар рӯси бигирем мухаживат мекардай ки ҳамсоё ҳамаш ҳайрон мешуданд, ҳама ҳайрон мешуданд. пас аз чанд вақт ҳам писарак берун мерафта, мисол магазин бигӯям хато намекунем, магазин рафта харидкунӣ ки ҳамунҷа як духтарака медидай, ҳамун духтарака ошиқ мешудай, дил мебастай, ҳамун ай пушти ҳамун духтарак мерафтай, куҷое мерафтай, шинос мешуданд, хуб мешуданд, як ҷоя чақчақӣ мешуданд, беҳтарин ҳама чиё аҷоиб мегзаштай, хуб очашта омада нақл мекардай, очашам хурсанд мегӯфтай, бачаҷон молодес, мисол агар ҳамун ҳавай туда маъқул боша, мисол ҳаракат мекунӣ, ҳамунро гирифта битемта. пас аз чанд вақт духтарак ай бача мепурсида, мегӯфтай ту барои ма дар ҳама кор розӣ? ба бача мегӯфтай чӣ чизе хоҳиш кунӣ ман барои ту меорам, ай осмон ситора меорам. баъд бачак мегӯфтай чӣ буд, чӣ хоҳиш доштӣ? духтар мегӯфтай ман дар ай осмон ситора дар кор нестай, ман ту як хоҳиш дорам, ту мада дили очата канда биёр. ба ӯ бачак бисёр фикр мекарда, мисол писарак бисёр фикр мекарда, дар ғам мегӯфтад чӣ кор кунам, худо ёрдам кун мегӯфтад, мисол уже дар фикри духтар модар уже фаромӯш шудагӣ, фақат фикри ҳамира мекардай, мегӯфтад албатта меорам дуда, дили очама канда меорам. нигоҳ кунед дӯстони азиз, дили очама канда меорам, мегӯфтад барои духтар мерафта, корд мегирифта, пеши очаш рафта, пеши очаш мерафта, очаша мезада, очаш мегӯфта бачам чӣ гап шуд, мада буфаҳмон, ягон чӣ нагуфта, ба корд дар дили очаш мезада, корд кати мезада, очаш меғарда бечора. оча модарон чунин инсоное ҳастанд ки намедонам, вай ба забон гуфта намешавад охир. Вот меғалта дар замин оча, ай ҳуш мера, писарак чӣ хеле ки гуфта буд, дили очаша мекана, корд кати модар аз дунё мегзара, модари азиз, дили очаша мегирад, давида рафта мегирад. бузургии модарро нигоҳ кунед, давида рафта мегирад, дар рафт пеши пои меғалта, бачак меғалта, дили оча ай дасти бача меғалта, дар заминда ҳамҷа садо меояд дар бача, писарам афтидӣ,
پسرم رفت دیدی میگه بچه گوش نکرده بو میخیزه دل میگیره دویده پیش دختر میره دویده پیش دخترک میره پیش دختر دا میرسه میگن اینم مرحمت چی خیلی که ما تو دا وعده داده بودم دلی آچم بگی نگاه کنید مادر دختر پیش انتخاب کردن فکر کنید دوستان عزیز التماس فکر کنید پیش یک گپ گفتن هم فکر کنید چی گپ میشه آخرش رو گوش کن میگه که مرحمت دلی آچم این ما چی خیلی گفته بودم کنده آوردم میدونی دختر دهت چی میگه تو امروز برای ما شده دلی آچت کنده آوردی کی بهترین آدم تو دا بود چنان دوست میداشتی چنان مثال نگهبانی میکردی که همه حیران بود تو برای ما شده دلی آچت کنده آوردی ای کجا میدونم که پگه برای یک کس دیگه دلی مرا نمیکنی برای همی دختره گدکس میکنه دختره میگه که من تو کتی نمیتونم ایستاده خدا حافظ با همین سبب همه دختر میمونه بچه همه مادر مهربانش میمونه همه چی دنیا میمونه دیگه باید زندگی در کارم نمیشه دوستان عزیز التماس میکنم چی در کار حقارت چی در کار گپای قبه شما پیش یک کس در کامنتر ای چه حقارت کردن فکر کنید شما خودتون موچه داره یا ای پا حقارت کردن فکر کنید پا خواهر داره چی در کار همه چیه قدر مادر любое время دانستن در کار قدر مادر کسایی که قدر مادر نمیدونن و یا روی بهشت نمیبینن برای همین دوستان عزیز در کار نیست مادر یک کسی دیگر حقارت کردن چی در کار چی گناه داره مادری بیچاره کاری بد میکنه و آدم برو پیشش اگر تو مثال اوقا وای ناموسی مردی داشته باشی برو پیشش بگو که برادر تو کاری بد میکنی کاری تو خطاه شرط نیست مادری وای حقارت کردن شرط نیست ای چیز نه که من باوری دارم بسیاری کسایی که در کامنتر حقارت میکنن و یا همش خیلی ناموس ندارن همش فقط نخلی اینا میشینن ای پشتی وای ای پشتی نمی کلاویاتور انده آخه زوران کانکریت نانویات من شاهدی چند تاش خودم شدگیم عطفه دادم شونه گفتم برادر تو چی مقصد داری تو من گپ زدم بگو که تو اینمی کارت خطاه من تو همچون دوست گفتنی بودم ما که برادریم که بیا چی در کار همی جنگ و جنجال من میدونم جنگ و جنجال در کار نیست لیکن تو حقارت کردگی تعطیه داده میتونی یا نه برای همین دوستان عزیز هر یک گپی ما در دنیا جوابگری دارد هر یک کاری ما جوابگری دارد و کسی خطایی میکنه در دنیا جوابش خودش میتیه همه ما میدونیم که خطا میکنیم همه ما میدونیم دانسته و خطا رو میکنیم من درجه باوری دارم که لوبوی کس خطا میکنه دانسته هم خطا میکنه لیکن خداوند همه ما رو ببخشه مادرای عزیز زنده و سلامت باشن اگر کسی همین قصه من رو تا آخرش تماشا کرد رحمت کلام باوری دارم اینقدر حسیات اگر حسیات داشته باشه همین چی رو میفهمی در کار نیست همین چیزا بار دیگه اگر کسی در این قصه یاردم کرده باشه بسیار هم خرسند میشم اگر تو نیستید یا تا لایک مونه که تو دیگران ببینن یا که دیگران هم روان کنید تا که ببینن بسیار چیزای دردناک در کار نیست حقارت کردن مقصد ما همین چی بود که من پروست همین کامنتاری ها رو نیده و نخوندم اینطور که ما چند کس دیگه من کامنتاری خونده رو ناز میبینم میخونم همشه خودم نمینویسم کامنتاری نیفکن چه وقتی کامنتاری خوب نوشتن نمیتونی بد ننویس چی در کار آخه ما یک تنین تا گو مینویسم چیزی که من خودم میگم بهترین برادر مرد است وقتی همون آدم میخونه همین چی را بسیار خرسند میشه وقتی که من معقول نیست من واقعا تماشا نمیکنم کارم ندارم چی کار میکنن کدام میگن هر کس خودش جواب میده برای همین دوستان عزیز در امان خدا باشه نیفکن سنوچه هیچگاه مادرای یک برادر دیگر یا پای دیگر یا خواهر دیگر حقارت نکنه در کار نیست باقی در امان خدا باشه